Ikadua no te gamina ni Paulo do kyo kay do Korinto. Rakwafatfatak ikawawuna. Mga kaktaw ko do chinay. Inawi no si katan nga nyo ari-ari law na ni amata do todo pay kyo kaya na do machituan. Tanati makdeng wo ni lamdaman na sira ni amata do toam sira na to naray. Tana mafak uvalakda. Amda makto da kape king so da ipanyidong. Kuna di na iwawo chiring ko wo king da yaru-arura na kano yada makaramodo katao-tao da nakamsi amatado to. Tada to may nakmano da kay yaman mansino kasidong da so akmadi kakto do chinay sinjado yothay. Namanjak tuktuan wo farida yati yaro. Ta sirara na danyi king ji amatado to wo katao-tao da mangapso farina yaw mamiring so chiring naman. Amuriwo naman kakreban si tito tongyan jinyo dodang sumidong jinyo mapakafaso ni pamnekanyo fari marilaw no akmanyoy kaktedo chinai. O yamakakadi yamien jinyo nakanakam nyo si amatado to kano tenetanang nyo mangununong kano kuyoyat nyo majunong so tawa kano arielo nyo yamanam yati wararanan amuriwo naman kakran nyo ya jingbiwando akmasya panyidongan so tao. Ambaka na ko gachigatan inyo mapayvarisya. Ta ko ipariman jinyo kak degdeng dano sinjado machiton sum kaddo kano yung na kalas na no pangangarilaw nyo so ichatataw nyo. Nyo nakatan nga ngo pangangasya ni Yes Kristo panyisiringan ta. Iyaranagam abwataw kakrabanan ta iyaranagam tay may nakamdoti nga to. Abnaga panadnadyatan. So na ikakmay makasya tawo. Na api-apiagan pa wo na katoda katawan yama paranudiyatan do aru-aruin na do tingato. Kunaknak mo akman siya nga fareyam api-apiara na wo kapakafos nyo si chay kwaya so nipi sinsin mo nyo no kami nasawan. Ipanyodong nyo so tao. Tani manma kamoa ni mapay vareso akman siya. So ika inyo no mapay nakamso akman siya. Amuryo jinyo pagpupidya pakafosen. Ta inaraw nyo kakdagdag nyo no kafayo nyo pa mapay sinsin mo siya. Amto nyo mangurayo miyanji nyo. No simano yung kamoso unong nadno may king kamuam. Jabo ka jina narayan ninyo ni amatado toa. Tao kakribana jinyo ni amatado toam. Bakana karuna tao miyan jinyo. Bakana ko riknani inyo sumaring so makasya atawo. No kamo manuyo nga yamabsoy si chay ko ayaam. Sidungan nyo sira yamakchin atawo. Tsaka tano mabsoy sira sidungan da inyo no makchin kamo. So ikano yung nyo machi sidung do alalo nyo. Ta manyong do say so u aro so ni mapam abudango mapanpan. U apalo so ni mapam today machinat. Naman isari di amatado to. Tanani pait city to. So na ichakman jaman na yamak denga yasumidong jinyo. Baka na nakamiring so ching naman. Ta yamungani ja yamakrano na kangi jinyo dodang. Naman manufay so yasaka tawa masiradia. Iyara nagam dahi kanyig no tao do peichak yukyo kayan na. Ayamili muang no mapasarya chiriching na ni amatado to. Baka na urian ta iyara nagam da ni tanang no peichak yukyo kayan na. Yamachi lifun jaman na mapaivareso pangangarilawan na ni amatado to. Unaman agapan so akman siya variam. Yato mga do
arwaro ini amatado to. Ipakatanang da diyaman na mingong yudso nakanakama mangarilaw so tao. Naman apratan wo unong nidnaman yato malamurong no aruwa nyerpi. Ta mararaw to karyakdan yaman no aruwa tao. Baganado tangayini amatado to kapia naman so ichisirawat. Ta akman naman siyang do tangay no tao. Amuriwo naman ipanufiso yasaka mga kaya machirajira. Iyaranam naman masyajibra na yayili lamdaman so ununad. Amuriwo naman pakatan nga dya ati magdenga yamanyidong so tao. Amuriwo na ikasari so ununada yasumidong jinyo. Si titoranam karari ko ya ayasumidong jinyo. Uya machiraja rarwaka mga kayam ni tanang dano peja kyo kayan na. So ikano yung da pachikarwayan ni Kristo. Tao-tao nyo sira mimindan arwa kyo kaya makatanang do akman siya nga pangarilawan nyo kajida palasan so nyaroroyan naman dinyo.